من بعد أهلها أن لو نشاء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات sok lalaunan kecerek doana ka sadayana ya ajian aji ka kolej 733 kamar 733 sejarah baru dalam per-MTQ-an utusan dari Kabupaten Cianjur. Salah seorang pembina bernama Kiai Haji Abdul Aziz terjebak di dalam kamar mandi. Kuncinya tidak berfungsi, slotnya tidak berfungsi sehingga tidak dibuka. Mohon doa restu dari semuanya, semoga diberikan keselamatan. Agak orang mau kunci, orang ngabaso kene mah kana kan tukang etakeun. Can. Anu geus kan kakeran kieu teh sok ditarengakeun ku saya. Ayo namanya saya orang tinggalkan. Aduh, ampun. Ya Allah. Istighfar, ingat karena dosa. Naon dia? Sing ingat karena dosa. Di Mekah ge ingat karena dosa mah langsung beranggerak. Tadi sadar bu apa ingat. Haji. Aneh malang gini. Ah, itu tuh. Bisa. Entas. Tas. Tos.
Entos. Tuh, itu nanti selek. Oh udah kayak Pak. Dah, tos. Cicing dirinya. Tos. Awas ngeser, tadi geser. As. Kadir mundur. Mundur. Ya, drama penyelamatan ya. Jangan narkoba. Alhamdulillah tim penyelamat sudah datang. Alhamdulillah. Mereka satu bongkar kacanya. Alhamdulillah. Aduh. Tim penyelamat sedang berusaha. Alhamdulillah.